na yede. Sadete Mr. POP. What's the Mr. POP? Now so bad the papa would you introduce. Me was a torn so no, and I'm said, wouldn't even treat dinner. Mr. Wood tree video got gay. Hammer when I cocoa to say with Jaro. Mr. POP. What's the Mr. POP? Now so bad the papa. Now what give my back catch from. Me was a torn so no. Jack. Sakun wanana watch ya kenkwa baby pese de catch road seni tie se woti mi ahweso kewu emra mi sato suye me bo hoka na ma fa de ye kewu me de nisi me bi papa bi babeka awoba aya ne ohye me kuntunu me ne na chere babeka troshe bebo anya bro ya ofise ye kotoa kayeda aje ko tasu ne fe kuntunu ni obre nudi anye de kondino kunyanti ya mamika ndokore meka ya na mtesere kunim se mamika tro se obiara padi papa kewu wakasa kasa washo sapi wopi ose wo moka ewo maho na so jabu ya o papa na waya jack Mr. Wubia miya kasa maye wat ne satoro so be bodo hoka jack de ade pade tone mu obre foba ebi na nyante and the guest here money kewu mama kana me trust so be here mo fe tak omodi odo na to nche on the day stand back kewu obi ape ngibu so ni kewu na no na pamishia gebi mishia no ama di bona ni muno ade bi be kama kuma mtutu bi kakwa mi chembe di ongasa kontune ni obi sabu se bra e show ose kibo ta me botu kasa emo yamba se wudi abura mi do shimu pa wu ko na mi wodi na wankasa obe fit adiyero enemy here and you see gabe said the war na me here kewu what did they be show us ho no na me pese me tuni siku pass na my right obra foba mani aye hete amara me hu kura no kewu se wudi mi mabro na wo so mi mo abe na me kudu ezu bia na ade yanchi kewu ma be kada be trust that the papa that told the home stuff people papa be kewu de be wa show mo POP guess the so dey here cash money kewu I would like to introduce obra ni wudi baba hima kibe menu bidiasa asabone dia inkuma sase bedu be kofi akwachira be mam ya kasa wa you ready to okay say the baby madi ko baba be kofi den ka baba ka odi tunu ho mi ya kasa so no me yake wood dust